I 10 ljudi. Danas ću vam pokazati top 5 najboljih youtubera po meni. Prvi youtuber je Serbian Games BL. Drugi youtuber je Muđa. Znači Muđa je drugi youtuber. Treći youtuber je FoodTV. Znači FoodTV je po mene treći najbolji youtuber. A onda četvrti youtuber po meni je, ali nije po meni, nego svi su meni iste, neću reći da je neka bolji, pa da se ne ljutite. Nego samo reći top 5 youtubera. Znači, četvrti youtuber je, četvrti youtuber je Stipe Palankan 95, a peti youtuber je, kao što sam peti youtuber je Kovs, King of File Show. Ok ljudi, to je bilo to od ovog klipa, ali reću drugi youtubere koje samo nisam prikazala slike, to je Jašarstein, JackieMC i svi vi ostali, mogu se koji još možete. I svi vi ostali, ok? Ćao ljudi, boss!